Aşake ağınan içet. Soke ağınan içet deyt. Kanat, mındagılarınча. Gel sayasatçılarga kıskaça kayırılıp keteli. Алмазбек Атамбаев. Басып келгенден бери турап берчи. Şerden de başlayın. Şerden de басып келер. Kuday qoldaydı, mağa şenip koymuşlar. Kuday qoldaydı. Mağa işen beşenger, şaket hoşuma işenip koygular. Ben kanyaktı, canele içip koyam. Aşake ağınan içet. 26 Mart'ta Soğranbay Ceyinbek Ököz olturganmış kanyak menen arak içip. Kalp deşe güvelerim var da gerek bolşoç. Rahmat, Kuday qoldaydı. Rahmat. Soronbay Şaripovich. Ne olur bir Memleket oyunu kovadan. 5 yıl murun kıykırmay ayakta жүрдүң öyle. Ben Kırgız eline aytıp koyun. 21 vaprosum var. Ben buna talantı palapan gezinden beri bilem. Belki gel olsa aydat. Soke ağınan içet deyt. Ben içeyim tuğanlar. Ben beni adam esmim mi? Hemen gittin. Gülcigit Satıbekov'da. Urvay ökene. Ya Mursam'dayla getip kalabız da ne? Çakır koyvays bu yaktan. Bir çakır koyana. Kırgız Respublikasına emgek silgin artist. Holça tosalabız Gülcigit Satыбеков. Rahmat. Arno konsertimiz başlayız. Sarı çelek göldün boyunda. Sene köbüs tündün boynunda. Bir otursak harmanca öyle. Kol çapkanlar minge çıksın. Rahmat. Kol çappaganlar aytor köp yaşangsızlar. Özüme kara kastım şimele jakşı jaraşat biz. Çırgap yaşa, kenen yaşa, büyük yaşa. Rahmat. Daha kimdi? Ha, Turova'yla koya taşıyım ha. Boldu. Ben çeçiniyorum azın. Jo, üşentip sizler kol çağıp bunu oluqtırıp koyat kensingler. Anam bul erten konsert koyam dep çıgat ken. Anan konsert koysa hiç kimler gelmey koyat kensingler. Anam bul bankrot bolat ken. Akça iştegen Rossiyaga ketip kalat ken. Anan gelip menden akça surayt kenler. Tak, emin jakşı. Negizi son oynadın azırçı. Özü negizi sen kimsin özü? Ben mi? Ha. Ben teröristmin da. Terörist? O. Kandayça terörist? Bak can canavarlarda adamlarda özünde kılıp turayım da men. Paradis desen. Şunday. Terörist değil. Tak, can canavarlar turaysın. O. Gel anda canavarlardan başlaylı dağı. En kişinike canavardan başlaylıçı. Haysi canavardan? Çıçkan. Bak yüydögü çıçkanlar. En kişinike çıçkan. Mahsidan çıkıp şu kayna olup turgan çıçkanları görgönsüz mü? Mintet kop.
Окшошту? Молодец. Дагы кандай жан бар? Дагы эме туып аткан эчкини турайм. Башка жокпу? Мен көргөм да. Ал эчкилерге барып эркен жарымын туып коюп, жарымын жүрө берет экен ошонун. О? Кел анда, кана көрөлүчү туып аткан эчки. Ya анысы дагы мейли нар жакта теке көрүп калсачы, ал деле мындай жан атышат окшойт. Минтеткен текелер. Тилиң вибрациядан тез иштейт го. Окшошту? Дагы кайсы жаныбар турап берейин? Өзүңө окшош жаныбарды. Кайсыны? Эшек. Бир шарт менен. Кандай? Сиз ургач эшек болуп турасыз. Раса жылтыраган эшек болот экен да? Ооба, мындай чакыш жайнаган. Баштадыкпы? Кеттик. Kedava öp koyunca. Eşek ve eşek ama öyle öğret ekan da. Kol alışkandan keyin öyle öğretti. Bana eşeğin go maylı bunu onun. Ne bunu onun? Bul mu? Bul kuyruk. Küç kelgende liboy jerin tika turat. Okşaştı. Daha kaysı canı vardı? Жануарлар болды. Мындай кылайлы. Өзүбүзгө кайтайлы дагы. Куудулдардан устатыбыз деп койсок болот. Борончу Кудайбергенов. Жана кайдасың деген ырын азырга чейин угуп калабыз го. Ошодон бир күплет, Kaydaсын sen tavalanbı, bilesin bir tilektin, adaştırdın baralambı, uyku görmey gün öttü, oh içim. Senki jana tuup aткан эчки деле болуп калды го. Баягы жаңы келген келиндерди чоң энебиз отургузат го, бир 80-90га чыккан чоң энелер отургузат го. Эми кызым, таш түшкөн жер оор болот дейт кызым. Айланайын дейт. О, Садат деген эжем бар, ошого окшоп бел. Токтоп тур. Өлө эмне кайланып кетти го биле. Муналар бая КамАЗдын лабоюнда отургандай болуп. О, зор экен кайра, мындай чачка окшоп образ берет экен эми. Эме да? Үндүшкеге окшоп калдың да? Эме, туруп туруң мына Wi-Fi'ды ачып коеюн. Ушул жерден туруп жинди майлан угасың да. Амнияка таштап кой. Жок, болбой калат. Болбой калат. Кыскасы түшүндүң, а? Ооба. Даярдан. Камыр кылып турайын мен анда. Ооба. Дик карайын моюну күзүп кира. Кандай? Кел. Келдим, не настроениең жок? Барсыңбы? Турам го алдыңда. 3 айдан бери каякта жүрөсүң? Келдиң да 200 сомдон 400 сомду эки бетиңе чаптап ал. Ооба. Үйүң барбы сенин? Мына турат го, 2 этаж кылып салып койгом. Жашай бер да. Заңгыраган үй салып койгомун го. Ошо заңгыраган үйдө зыңкыйып өлүп кал, уктуңбу? Мен ойлоп олсаң да кана балдарың ойлоп койбойсуң. Кичинекей балаң ата. Же жаш балага атаң өлүп калган десең ишенбейт экен. Оозуңа карап сүйлө. Анан мен асманга карап сүйлөп атамбы? Сен тилиң жаман ачуу болуп кетти. Эмне болуп кетти? Тилиң ачуу болуп кетти. Эмне ачуу болуп калды? Жаш кезиңде чыгар деген ким?
Ha? Süyle verem, süyleyem gel otur. Kayakta Boldu, жүресің. Болбой mu? Toxtat. Toxtatpayım. Malçat. Malçaybayım. Boldu. Bolbayım. Toxtat. Toxtabayım. Boldu. Toxtabayım. Ne oldu sana? Niye? Say olamaz mı bana ne? Say. Say. Say vegan hoşalla kaldı le say. Beşilik menen say. Vilka menen say. Say elve kaldın da armanda kalıp gitme say. Boldu. Say. Toxtat. Say. Obrazdan çık boldu deyim. Aa bu. Aytpay oysun. Men senin ağayın bolam go. Oşa ağayın bolğan üçün siylap atam. Yerim bolğanda davını gömüp koydum men otur. Rahmat aja. Joluğumuz çoğun jolukmasın aja. Bir yağına 5, narağına 15. Ош шаарындагы Ак Жибек турак жай комплекси сүйүктүү кардарларына мыкты сапаттагы батирлерди сунуштайт. Эгерде сиз ыңгайлуулуктун, жылуулуктун жана тынчтыктын сүйүүчүсү болсоңуз, бул турак жай дал сиз үчүн. Сатып алуу үчүн керектүү каражатыңыз жокпу? Анда сарсана болбоңуз. Сапат Global курулуш компаниясы кардарларга кам көрүү максатында 3 жылга бөлүп төлөө кызматын сунуштайт. Же болбосо эски үйүңүздү же автоунааңызды жаңы батирге алмаштыруу мүмкүнчүлүгү бар. Демек сиз баштапкы төлөмү жок шаарыбыздын мыкты районунан кыялыңыздагы батирдин ээси боло аласыз. Кыялыңызды орундатууга убакыт келди. Сапат Global биз келечекти сапаттуу курабыз.